U riječkoj luci na dubini od 20 metara ležao je od 1944. godine potopljen motorni brod Ramb. U jesen 1947. usidrile su se nad potopljenim brodom plovne jedinice poduzeća Brodospas. Ljudi koji su nakon oslobođenja podigli s morskog dna čitav niz potopljenih objekata, došli su da izvrše svoj najteži dosadašnji zadatak. Rukovodioci radova stvorili su plan za spasavanje potopljenog broda. Za dizanje broda upotrebit će se veliki čelični cilindri. Na bokove broda pričvrstit će ronioci snažne čelične uške, a zatim hermetički zatvoriti jedan brodski prostor da se iz njega istlači zrakom oko 1000 tona vode. Cilindre treba potopiti i vezati za uške na boku broda, a zatim iz njih istisnuti vodu najprije za dizanje krme, a onda za dizanje pramca. Na taj način stvara se uzgonska snaga od 3000 tona. Nad potopljeni brod dopremljen je konvoj čeličnih cilindara. Počeli su pripremni radovi. Zatvaraju se otvori nad morskom površinom. Najteži zadatak izvršuju ronioci. Većinu radova treba obaviti dolje, duboko ispod površine. Iz dubine prodire na površinu titrava svjetlost. To ronioci vrše podvodno svarivanje. Njih petorica, Vlado Kokeza, Vicko Lapov, Skopaci, Bonifačić i Filčić, to su junaci ovog velikog pothvata. Po 8, 9 pa i više sati dnevno rade oni pod vodom. Nekoliko mjeseci trajali su pripremni radovi. Oni se približavaju kraju. Na pontone nad brodom prenose se sisaljke velikog kapaciteta. Radovi pod vodom su završeni. Jedan od glavnih tehničkih rukovodilaca, inženjer Armanda, prima izvještaj o posljednjoj kontroli. Sisaljke već izbacuju vodu iz brodskog prostora. Kompresori su stavljeni u pokret. Nizom gumenih cijevi struji zrak u cilindre pričvršćene na trup broda. Pojedini cilindri već izbacuju višak zraka. Sat za satom, minutu za minutom raste napetost. Uspjeh ili neuspjeh? Na takovom poslu to se nikad ne može znati unaprijed. I uz daleko bolja tehnička sredstva i veća iskustva, u inozemstvu često takovi radovi završavaju neuspjehom. Već su se digli na površinu najviši dijelovi brodske krme. I onda odjednom uzavrelo je more oko broda. Sekunde koje odlučuju o svemu. Ogromna željezna masa propinje se sa morskog dna. Na pramcu se nešto dogodilo.
Silna snaga vode koja je pojurila prema lijevom boku istisnula je zrak iz brodskog prostora. Radovi se nastavljaju dan i noć. Prvi neuspjeh nije pokolebao ljude brodospasa. Oni vjeruju u svoju volju, oni znaju da moraju uspjeti. Svega nekoliko dana kasnije brod je izravnan i krma je centimetar po centimetar izašla na površinu. Još jedan pokušaj koji bi mogao pospješiti uspjeh. Velikom čeličnom pločom zatvara se otvor na krmenoj palubi 2 do 3 metra ispod površine. Pokušaj je uspio. Već snažne sisaljke izbacuju vodu iz brodskih skladišta na krmi. Stražnji dio broda digao se još više. Sa krme se skida suvišan teret da bi se brod što više olakšao. Ispumpavanje vode iz brodskih prostora na krmi omogućilo je da se oslobodi jedan par cilindara. Oni će biti premješteni na pramac koji još uvijek leži na dnu. Sve je spremno za podizanje pramca. Uče kompresori, opet kipi more nad brodom. Odjednom, jedno čelično uže nije izdržalo opterećenje. Međutim, sljedećeg dana cilindri su ponovno pričvršćeni i potopljeni. Dvojica od najpožrtvovnijih, Luka Zaputović i Ronila Cvicko-Lapov, prvi udarnik ovog velikog pothvata. Hoće li ovaj puta uspjeti? Upotrebljena su sva sredstva, ali pramac još leži ogromnom težinom na dnu. Ipak je krenulo. Napregnutom pažnjom čekaju pobjedu koja će okruniti dane i mjesece njihovih najvećih napora. Vrh pramca pojavio se na površini. Pobjeda je blizu. Već sisaljke crpe vodu iz pramčane skladišta i mašinskog prostora. Svakog sata 100 tona vode. Evo što se može postići upornom voljom. Iako su tehnička sredstva bila nedostatna, podignut je sa dna teret od oko 4500 tona. 16. ožujka ramp kreće na prvu plovidbu u brodogradilište gdje će biti očišćen i popravljen. Još jedan brod je zaplovio. Naša mornarica dobiva jedan od najmodernijih i najbržih brodova, novi dragocjeni poklon radnog kolektiva Brodospasa.